Gledate RTV1. Vreme je da znate šta je novo. Završen međunarodni aeromiting Batajnica 2009. na kojem je učestvovalo 26 letelica iz 15 zemalja. U Vojvodini 58% gojaznih, među kojima sve više dece. Salašari, vinogradari iz Crvenke i Sivca protestovali muzikom, igrom i druženjem. Uskoro čišćenje jezera Palić i Ludaš. Sutra promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kišom. Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Olja Popović.